Who's the fast morgen, nicht? Gaelic? Well, han Gaelic seo mo dhéon Gíneth, agus a bhí giche do Lusan. Nuair nach ró Coinneach ach 3 bliana, cha roi Ceòl Lusan, va grán ag geore. Chonnich siúit echt do Lusan mas jig sinneth gus de horstad chóirst. Scha net tú gáil chóirst mar a hiiú do Lusan. Cha Toil Lusan, ha mi géirí biscuit chocolate. Jefu biscuit in jaarsta. Jefu che ma chud is tú críocha do Lusan. Sta lám sa Lusan? Ich hef na Lusan acum sa matá. Chonnich mi. Nach iachud nicht a Chonnich. Seo sinnad! Siúit a Chonnich het sin chonne pátka. Ha mis toch na pátka godi sinnad. Agus as dweud sin het sin die in granny. Hij dan wat zichtbaar. Wauw, prachtig! Beat ik je guljakken, gas een tar een jaarstkai, we gaan naar Jalantje. Tjontan en Jalantje. Tje, ha Gianna Genoa hennath. Kwat van boy takken je. Bij dat jaarstkai gaan, gus kijk goed jesse jourig. Ik geef jou een knallen. Beat gan carne, gat sanne viakken, de vissa roer, de golle maag. Tot rak. Seinn, agus hasing cha grach ni mahin. Ze mahin je honen. Yummy! Ich hi mahin jatken. She heb na Lusan shaw na jatken akken ja. Mahin a hunamsa. Gydde gan sin, hannig mami is daddy tór chunni. Cymmer yma Coinneach yn tiw. Mahin a hunamsa. Agus adamsa, agus yichting ar Lusan es fat. Jich sin a Jeff gan a hennath. Mar sin, Jim again. Biscuit!